Ndabasuhuje, nitwa Mwami nanone tugarutse mu biganiro bya Crypto. Aka kanya tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane itavugwa cyane n'abantu benshi, ariko ifite ingaruka zikomeye ku hazaza h'ifaranga, mu bwisanzure bw'abantu ku mutungo wabo, ndetse no ku isano iri hagati ya leta, ikoranabuhanga na Crypto. Iyi ngingo ni itegeko rishya ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryiswe Anti-CBDC Surveillance State Act, rimwe mu mategeko atatu akomeye ya Crypto yatowe mu mwaka wa 2025 mu cyumweru abadepite bise Crypto Week. Kugira ngo dusobanukirwe neza agaciro k'iri tegeko, ni ngombwa kubanza gusobanukirwa icyo CBDC ari cyo. CBDC ni ijambo risobanura Central Bank Digital Currency, bivuze ifaranga rya digital rikorwa kandi rigenzurwa na banki nkuru y'igihugu. Mu yandi magambo, ni nk'idolari cyangwa ifaranga risanzwe, ariko rikabaho mu buryo bwa digital, rigenzurwa ku buryo bwuzuye na leta cyangwa banki nkuru. Ku ruhande rumwe, ibi byashoboraga kugaragara nk'iterambere kuko byoroshya kwishyura, kohereza amafaranga no gukurikirana ubukungu, ariko ku rundi ruhande hari impungenge zikomeye cyane. Impungenge nyamukuru ni uko CBDC ishobora guhinduka igikoresho cya surveillance, bivuze gukurikirana buri gikorwa cyose cy'amafaranga umuntu akora. Niba leta ifite ubushobozi bwo kubona aho wohereje amafaranga, icyo yakoresheje, igihe wayoherereje, ndetse no kuyahagarika cyangwa kuyakumira igihe ishakiye, ubwisanzure bw'umuntu ku mutungo we buba buri mu kaga. Aha niho impaka zikomeye zatangiriye, cyane cyane mu muryango wa Crypto n'abaharanira uburenganzira bw'abantu. Ni muri uru rwego rero, mu mwaka wa 2025 inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Congress yatangiye kuganira ku mategeko atatu akomeye ajyanye na Crypto. Irya mbere ni Genius Act, ryashyizeho amategeko agenga stablecoins kandi ryasinywe n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nyakanga 2025. Irya kabiri ni Clarity Act, rigamije gusobanura neza uruhare rwa SEC bivuze Securities and Exchange Commission, ndetse na CFTC ari byo bisobanuye Commodity Futures Trading Commission, mu kugenzura isoko rya Crypto. Naryo ryaratowe n'inteko ishinga amategeko, ariko ubu riri muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irya gatatu niryo tugiye kuganiraho, ari ryo bita Anti-CBDC Surveillance State Act. Iri tegeko rifite intego imwe nyamukuru: kubuza Federal Reserve gukora no gushyira mu bikorwa CBDC ikoreshwa n'abaturage, ni ukuvuga retail CBDC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo yoroshye, iri tegeko rivuga ko Leta ya Amerika itemerewe gukora idolari rya digital ryakwifashishwa n'abaturage mu buzima bwa buri munsi, kiretse bibanje kwemezwa ku mugaragaro na Kongere. Ibi bivuze ko Federal Reserve idashobora gufata icyemezo yonyine cyo gushyiraho CBDC. Abashyigikira itegeko bavuga ko ari intambwe ikomeye cyane mu kurinda ubwisanzure bw'imari n'ubuzima bwite bw'abaturage. Bavuga ko amategeko yerekanye ko iyo leta ifite ububasha busesuye ku ifaranga, ishobora kurikoresha mu gukumira abatavuga rumwe nayo, mu kugenzura imyitwarire y'abaturage, cyangwa gushyira igitutu ku bantu binyuze mu bukungu bwabo. Mu bihe byashize, hari ibihugu byakoresheje ububasha ku mafaranga mu guhagarika konti z'abantu batumvikana na leta, cyangwa mu kubuza abantu gukoresha amafaranga yabo uko bishakiye. Ku rundi ruhande, abatavuga rumwe n'iri tegeko bavuga ko CBDC ishobora kuba igikoresho cy'ingirakamaro mu guhangana n'ibibazo by'ubukungu, kwihutisha ubwishyu no guhangana n'iterambere ry'andi mafaranga ya digital ava mu bihugu by'amahanga. Ariko abashyigikiye Anti-CBDC Act basubiza bavuga ko iterambere ridakwiye kuza risenya uburenganzira bw'ibanze bw'abantu, kandi ko ikoranabuhanga rigomba gukorera abantu atari ukubagenzura. Kugeza ubu iri tegeko ryamaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko House of Representatives, kandi ryamaze koherezwa muri Sena.
niba sena iryemeje ryemeje kandi rigasinywa n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rizahinduka itegeko rigenga igihugu cyose. Icyo gihe Amerika izaba ibaye kimwe mu bihugu bikomeye ku isi bihisemo ku mugaragaro kudashyira mu bikorwa CBDC y'igihugu hatabayeho impinduka zikomeye mu mategeko. Ibi bifite ingaruka nini ku isi ya crypto, ku bantu benshi bari muri crypto. Ibi ni ikimenyetso cy'uko Leta ya Amerika yemera ko amafaranga ya digitali yigenga nka Bitcoin, Ethereum n'andi agira uruhare mu kubungabunga ubwisanzure bw'abantu. Bitcoin urugero yubakiye ku gitekerezo cyo kudakenera ikigo kimwe kigenzura. Nta banki nkuru yigenga, nta leta iyifata, kandi amatransaction yayo ntashobora guhagarirwa n'urwego urwo arirwo rwose, haba ubutegetsi ubwo aribwo bwose bwaba bukomeye kuri iyi si. Ku rwego rw'isi, icyemezo nk'iki cya Amerika gishobora gutanga ubutumwa bukomeye ku bindi bihugu. Mu gihe ibihugu bimwe biri kwihutira gushyiraho CBDC, Amerika yo irimo gufata inzira yo kwitondera cyane ibingibi cyane no gushyira imbere uburenganzira bw'abaturage. Ibi bishobora gutuma impaka kuri CBDC zirushaho gukara ku rwego mpuzamahanga. Ku bantu bakoresha crypto, abapayoniya muri rusange, abashoramari n'abakurikiranira hafi ikoranabuhanga, iri tegeko rifite igisobanuro gikomeye. Rigaragaza ko mu mwaka wa 2025 wishize, isi ya crypto yahindutse cyane mu buryo bugaragara ko yabaye ingingo ikomeye mu mategeko n'imiyoborere y'igihugu hirya no hino ku isi. Cyane cyane ingingo ya crypto yisanze iri mu biganiro biganirwaho mu ngingo zitandukanye z'ibihugu. Igihe rero amategeko nk'aya azaba yamaze gusinywa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bizaba bitanze isomo ku bihugu byose. Igihe amategeko rero azaba yamaze gutangizwa yashyizwe mu bikorwa, bizaba bisobanuye ko crypto n'ikoranabuhanga rihishingikirijeho byamaze kujya ku rwego rwo kwitabwaho nk'igice cy'ingenzi cy'ubukungu bw'ahazaza. Muri make, Anti-CBDC Surveillance State Act si itegeko risanzwe, ni ikimenyetso cy'intambara iri hagati y'ubwisanzure n'ubugenzuzi, hagati y'ikoranabuhanga rikorera abantu n'ikoranabuhanga rishobora kubagenzura. Niramuka ryemejwe burundu, rizashyira Amerika ku ruhando rumwe n'abantu baharanira ko ejo hazaza h'amafaranga haba hishingikije ubwigenge, transparency n'uburenganzira bw'umuntu ku mutungo we. Igihe kizagaragaza ko leta izabyitwaramo n'ikizabivamo ku ruhando mpuzamahanga. Ariko ikintu kimwe kigaragara neza ni uko umwaka ushize wasize crypto itakiri gusa ikoranabuhanga, ahubwo yarabaye politiki, uburenganzira, kandi bikaba intambara y'icyerekezo cyazaza ubukungu bw'isi byakomereje muri uyu mwaka wa 2026, ugomba guhindura byinshi mu mategeko hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Ese wakwibaza uti ibi bivuze iki ku bapayoniya ba Pi Network? Mu magambo make, bisobanura ko isi iri kugana ku mafaranga ya digitali yigenga ari decentralized, aho Pi Network ishaka kuganisha isi. Leta ya Amerika irimo kwanga amafaranga ya digitali agenwa na leta azwi nka CBDC. Itegeko Anti-CBDC Surveillance State Act rivuga ko leta idashaka idolari bya digitali rigenzurwa na banki nkuru ariyo Federal Reserve, kubera ko rishobora gukurikirana uko abantu bakoresha amafaranga yabo no kuba igikoresho cyo kugenzura abaturage. Ibisobanura ko modo ya CBDC itizerwa cyane cyane n'abantu bakomeye mu by'ubukungu. Pi Network nayo yubakiye ku cyerekezo gihabanye na CBDC. Pi Network ntigenzurwa na banki nkuru, ntikurikirana umuntu ku giti cye, yubakiye kuri decentralization twongeyeho utility. Yifuza ko Pi Network ikoreshwa mu bucuruzi, apps, service, atari mu kugenzura abantu. Bivuze ko icyerekezo cya Pi gihuye neza n'iki isi iri kuganamo, aho kwanga amafaranga agenwa na leta, ahubwo akajyaho ya mafaranga atagenzurwa n'urwego rwa leta nk'uko Pi bifite mu ntego. Ibi byongera agaciro icyerekezo cya Pi. Ibi bivuze ko amafaranga nka Pi ariyo mafaranga agiye gukoreshwa ku isi hirya no hino. Bamwe banahera ko bavuga ko mu gihe kiri imbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatangazwa Pi nk'ifaranga rizakoreshwa hirya no hino ku isi uhereye muri icyo gihugu nyirizina.
ntabwo bivuze ko aka kanya rero payi igiye guhita izamuka cyangwa payi igiye guhita ijya ku ma exchange yose, ahubwo bivuze ko payi iri mu murongo w'ukuri wa crypto. payi yubaka ekosisiteme yemerwa n'abaharanira ubwisanzure bw'imari. payi ishobora kwakirwa n'amategeko mu gihe kiri imbere. agaciro k'igihe kirekire ka payi kazashingira ku ikoreshwa, ntabwo kazashingira kuri hype cyangwa mu kugenzura babirindura isoko bitewe n'abakire bashobora kuba bashyizemo amafaranga menshi bari gusha cyangwa barizamura uko bashaka. wakwibaza uti ko payone yayo bivuze iki mu buzima busanzwe? bivuze ko payi ifite amahirwe yo kuba ifaranga rikoreshwa mu buzima nyabwo, si coin yo muri app gusa. app nka GPM, PayApps na PaySDK birushaho kugira igisobanuro. abadeveloper bafite icyizere cyo kubaka kuri payi. iyo leta rero zanze CBDC, abantu bahitamo crypto yigenga. ubutumwa bukomeye ku bapayoneye: buri mupayoneye agomba gukora byose agomba gukora nk'uko bitangarizwa na Payico Team. ibi bivuze ko ukudashyira payi kuri exchange vuba atari ikibazo. payi irimo kubanza kubaka umusingi ukomeye. abihangana nabo bakubu nibo bazunguka ejo. payi ntabwo ishaka kuba digital dollar, ishaka kuba digital utility currency y'abantu. amagambo make, CBDC bivuga amafaranga ya leta agenzurwa, mu gihe Pi Network ari amafaranga y'abantu agenewe gukoreshwa. iyo rero Amerika n'abandi bagaragaje ko batinya CBDC, babahaye icyubahiro crypto nka Pi Network.